Hakabai day bat kajing kutno kajing aipor kabakat sansngi ya ki school missionary Kristan bakin weng ya ki moddur ujisu kemaria bat uding pna kato katne ki kan hun shin nyam Hindu kilaban ngem ban lej budui da kemukot duma hakawah ti high court persya ya ki missionary namar kajing le ya ki kam ba persya ya keri India bat jingle niam Kristan ha ki school mission hapok kejala kane kan hun ki Hindu kadai kebalelam kemat da ka kutumba suraksha parisad ka kan hun jong kiseng sanatan Hindu kilarai ban lej mudui syakwa hati high court bat ban file ya ke PIL halor ke kamban weng ya ki jingle niam bat penyang mod niam na ki phalau ying school ong u presiden ka kutumba suraksha parisad u Satya Ranjan Bora habai keren bat kilat patai kubor hakwa hati press club ha ke baar kini kiseng Hindu kila dawa ban weng ya barok ki mod jong Jisu Kris bat kemaria nalor kiding pena na ke school mission kane kajing dawa kalami hadin kajing dia hapok ke school mission Kalwari English School kabadon habali para Sonitpur distrik hakaba wei khana spelsnem ola sya syo bat sya pencitom tang namar kajing pemi ke ketin Jai Sri Ram abapli ya kot hapok kamra syong kelas kane kajing dia kalaja hakasantrik jong benai rempang kane kajing dia kalpangken ya ke juveniles justice act articles khatsau khatsan jong kritisan syargari ka news education policy harkat ke artikel san pwe jong kritisan syargari India ong ubora ulong bahadin kane kajing dia ngilapan pau ya kajing bom singau tanat bat ngila thokru ya bun kichiti syaulat ke jela Asam menteri rangba chief secretary bat uas bishop ke Guwahati nalor district commissioner ka Sonitpur district Hanrai Wong kalong ke basngsi ya kajing bom don jingkit kli bat jingle bom sutnyu jong ke sarkar Asam halor kene kajing dia kane ke kam kadai ke balai keren ro ha kajing dor ba thau an jong ke Meghalaya ha ka ar nyu trik jomna rempang ha ke ba menteri rang ba ke jela u konrat ke sama ulong ba ke sarkar jela kan pensisa shuwa ya kene ke kubor halor kajing thombor ya ke school mission ha Asam shuwa ba unya keren bat ki bor sarkar hadispur bat hagajuk kepor ular ban ai kecing eda bat jing sngan ya ki pat ba ki basong basa hakaput ki ar jela ngila jubab da ki email bakwa ban ya keren bat menteri rang ba ke Meghalaya ru halor kene kecing sngau khia jongi hanrai omdon mano bakwa ban pembet ya kene ke kam haduk menta ong ubora kumta ngila rai ban lej mudui syakwa hati high court bat ban file da ka PIL ban weng no ya kecing le niam bat jing bu mot niam haki phalau ying school ulong